Mātou te whafte atu le tua fo le fiafi. Lau tau singa ma lau puipuinga, lau leo leonga yo mātou wola le ne yaso. Hafte le yaso mātango fie, le yaso fau. Le aso sa e fwa i mai ai mātou te ola i pēr ma mātou au auna i atoe. Mātou whafte atu mai lava le tai au si e o mai le teimi o mātou moli mawina le atua lau le lei, ma lau wha maoni. Wa le ua malu atu le malama sa mātou whio iai mga lulue. A ua o mai le pōng sa. Whai whona mātou moli mawina le atua. Le matau tia o hoa ngā luenga mamana. E ala le leo o mai le atua. O le swinga le nei fwoi vai tau mo le nei teimi o mātou o mai ai. O mai le pōng sa e malo lo ai o tangata. Mātou te vi i ai la o fio i mea oma. Au ngā luenga mamana ma mea silisili o mea lelei mea mātango fio e whaia mo i mātou. Ma o whai o mātou loto ma o mātou whapea e whaftai le tu iawi i alo swafa e whapavau. Mātou whaftai atu le tu o no le whaoltanga ala ia ke riso Yesu. Whai e peo na mātou ola i le fifia le sao loto. Ia se wha moe moe i mātou le manuia ma le ola e whapavau. O mana e sao ni a mo i mātou. After te leta mai vi ia lava lo swafa e whamavau. Ta fo i atu ele vi inga. Whamanuina lo swafa le tu e whafteia lo le lei ma lo alofa. Ia e mātou o lau whanau. Vi ia o ele atu o le nei pō. Le nei fo mātou o maita mai whai ala mātou pol klame pe o na fōfoina. O folteimi mātou te su e lau a fiong pa ia mo mātou a oina. Tal noa ma fitu wha iai. Mātou te wala watu se if ma futaina i mātou e loa nganga pa ia. Te wha uina la mātou whalongolongo, wha uu la mātou te utala, wha uu i o mātou manatu malangona. Ma wani mea tāua mani mea o ngā, ina matau psisili o la mātou tala noina le po, wha penano so soani lo mātou wola. Wha mālamalama mai e loa nganga pa ia mea leo i ei lo mātou loa, o mātou manatu malangona le nei a fiafi. Tauna ia lo fia e lo nganga whauina le nei pō mea uma ma le a mātou whaia. Ia whapena o na ali i lava o Yesu ma vi ia i lo swafai mea uma lava ngā luenga ma whaiva ma tiute ma au nanga mātou te whaia. Ia vi ia i pēr lo swafai whavavau. E mo le whatau wa ia i mātou. Ia vi ia lo swafa le nei pō a maea, ia tu mau ati ato ele vi inga. Ia vi ia lava o e whavavau lo mātou tua le te male alo, ma le nganga pa ia. Vi ia o Yesu uma lava o le whavavau ono Yesu, lo mātou li iwa te tālo atuai. Amene. Ia, vea fwele nei taimi e whatalo whatuai le, pa ia ma le malu o si o tātua tunuu, Samoa i lau whasausaunga. Le fo ia fiafi malo le so fo ma wo le langi mama tato pol klame masani fo leo le tutu le Upega ile Loloto e pe ona masani ai ya son foti tasi ia e tato te si ai le faftai ma le inga ma le famu le tua no lona le lei ma lona fa maoni no le fo ia so matango fie ia ua tato mau e fa popo ia so tato wola sa tau sie tātou e le tua mai lava le tāu si o mai fo e nei fiafi e vi ia lava lona swafa o na o mea silisili ma mea lelei o i whaia mo i tātou o lana whanau e vi ia ile tua i mea uma lava ua whaia no tātou vaia mo tātou moli mawina lana tau singa i lo o tau so i fua mo la mātou ola le o tātou whasanga ia i le manuia o le mawhana whanau le anganga o le tua whatalo whatuai ele pa ia o si o tātua tunu Samoa mai lava foi ia i ona maunga te tele si o i maunga iti pa ia o Samoa mai foi i nai o tātou au auna pa ia le tua o lo whapena o na whawhaltulu ia i so se no whanga po se nuu ia mai kalesia ono le finangalo le tua pa ta lo whatu ia tu tau mau tau musiofo ni fiafi ia whai eni si o mafuta mama whalongolongo mai matapo e mai fo e ne fiafi il tātou mta upu. Ta lofa ia tu tau mole te fo le ngang wha malo mo le whaftai. Tu sai fo ia ma le tātou ngā luenga wha staulanga na whenga iai
ia i le vai so sai pe ona vai atu patalofa atu i le nei foi fiafi na yo tatou tu asin sina te mama tina matutua o lo fa pena ona tapo i mai ia a o lo faiva ta mafana o Samoa i le aso le ngata foi leo la tu tapo inga mala o tu talo ala lea i le tapo ia matalo ia mo au na le tu le matafa yo lo fai pea o le au na ina o le tu ala i lan tala le fa afte tele i fa miele tu ia tu tau fa talo fa le fiafi ni solo fa fonga mai tono fa pui tono mo tanga singase fa ptos fa talo fa ye lo nga lulu le nei fiafi ma lo le nga lulu ma lo le tau ma lo le fa le faiva e manui fo nga luenga mtuto le nei po pe fa yo e fa longo mai lo le tio ia po lo telefoni fo i lungo le ala ata e stay me o mai fo tutum faiva le nei fiafi fo ya tu ainga mo le manuia vi ia le tua atalo fa tu i le lolo fo Samoa lo fai on fa fonga mai so se tu nu o lo au mai fo le tato por clame nei i le nei fo ia fiafi ia fa talo fa tu ya oi po fe lava la se tu nu o lo e fa longo ma futa mai ai fa talo fa tu ya oi e le suafa Yesu le tato le imo le tato fa ola le tato por clame masani nei tu le Upega ile Loloto pe ma sene la auto au na nei poni fonti ia la tato ma futa fo le fiafi ala le tato por clame manuia lo no fo ina el na tunu o lo no fo ai ma wai msi wainga ma wal sai linga ma lo ma manuia ona yo tato ainga fatalo fo inisio lo asiasi mai fo itono le ai telo o kilani fatalo fati atu tau fai fo e fa fonga mai ana isa ono ni maftanga but conference po ni fala lave fo yo so fo nei fatalo fatu le swafo Yesu tato li o tato faola ia foi fo stay mo nei fra fa fonga mai tato por clame lei stay mo nei fra fa longo mai tato por clame tu le Upega ile Loloto fa tol fa talo fa ia toe ma lo le so fo mo ma langi ma ia talo fa fo sunga ya sau ma nga lulu atu nei fiafi ma lo sau mu ia lo ma le ainga ia mo le fo ile se nga fa tai le ngata fo ilea ia o se whamanui fo ia i la tau na whamanui eina o tau aso soi fua fo ile ne yaso whaapto se whamanui atu ile aso soi fua ia o le tau songa fo ia po le tau whine fo ia la musiko reti ia o ato ile nei fo i yaso ia le fitsuma le tolu o tau sanga lo soi fua o le tau whine whai o maua maile ta por klame le fiafi fa manui atu lo aso soi fua nui la voe me se foi si se fa nau ia le ainga ia le ngata foi le alo fo le tu ngase fa ta fa ngase o tino mo soi fua nei o lo yai i mai o tino lo fo le tu ma fa malo lo atu ia oe le tu fide ia o nei ia o la stona ilente atu nei ia alo fa tai fo ile tua wa lo fo mai ele te usanga fa popo ya so fo yo lo wola ia lima iban fana wa ia tanga fa senga e po fio ia te usanga on fa au ai na fa tai ile tua na to le stona ilente ne ia le atonga fo yo te usanga fa popo i lo fo nei ola fa tai ile tua i te usanga u fo ia tu to ia mai se fo ia o le fa ngaina o tato wola mo lona lava fina ngalo ma so se taleni so se me alofa so se me u famnu ai o ele tua ele ngata te usanga le ola ma losi ma le manui le tino ia ai o le soifua fa le nganga vi ia le tua me le tatu te fafte le tua no le tele o mele lei me matango fie ia wa ia faia mo tatou mo le wina fo le nei aso le tele o ana famnianga wa ia famnu ia mai ai i tatou ia whaaftei fo ile tu elan whamaro longa pi fo lo tangat ia sa tau fo ia le ia le whaifi au lo na ua whare tonu le waso fo ina te nei wane lau whaafunganga ia whaaftei le tua na mai lava le whaatutua ma le loto e whaawawo e pel tato pol klame pi fo lau whaafunga mai i le whare tonu o le leo ia whaaftei le tua le o maua le nei malo sfau ia te lo hui whapena oe fo aitu fo e le tua se malo sfau a whaina e ngase ia i fo ini vaenga o le tinu no o ia i fo ini fale tonu ia u fa malo loina o le tua alofa le tua msanga fa manuia mfa malo loina atili atu
ia te oia ngata fo le nisi o maua pe ma il tino tono mo tanga ngase tono lao lo fato to liai alo fatu le tua ma so soni atu tu sai o lana fa malo longa mana ia ita tau ni ia ile tua le fiafi ia o le ne fiafi o mai atu le tato pol klame pe on tato tala no ina i fo ile loto fa mangalo le fiafi tato te fia tal noa i se mta upu fau wa mai fo i ile ne fiafi am teina il tato mta upu fau e fat tau le ile malo le tua o le tato urtala na po le tato mta upu le na the kingdom of God tele la fo taimi na tala noa i mata ua fo i mata wo i ai ia ni langona fo i mani manatu i le nei fo i mata upu e winga i le malo le tua. Ai e lu te tonunga lo lava langona o se mta upu o te tau fo ono tatu talanoina. E le nganta e mai e tatou se malama anga e winga i lo soifua ai malo wola i le larolangi nei tatu te iai. O lo tatu wola i tutonu o ni whainga malo se lua. Ia ai, e mai e foi se so soani ai tatou e whamanatu mai ai tatou. Ia le tau o tele o le mafua anga, mo le autu, na fio mai ai lo tatou li whaolo Yesu Kiriso i le larolangi nei. E introduce pe whailoa mai ia le malo lona tama, o le malo le langi. Ia wai pe o le autu lava lea, o mea uma na sauno i ai ma whaia Yesu o wawenga ma whailonga o ana saunoanga o whata oto ma mea uma na whaia Yesu. E pesa wha au tū lava i le malo o le atua, po le malo le langi. A lera la tātou tala noa ai, e vai le lei e le ngata o le malo le atua i le teimi o tua nai. O le malo le tua i le teimi le nei. A mai sei o le malo le tua i le lumanai. Ia o se mta upu fo i masalo le tele o note ia po details fo i o le nei mta upu. Ia o se mta upu sa o whaonga ina i tonu o la ulava o onga po la ua onga sa fai fatuspa ia. E le level o le diploma. Sa o whangaina ai i le mta upu le nei, o le subject nei i winga i le malo le tua. O le tele lava lao nisi o note ma nisi o onga ma ni vaenga e si i mai o le tātou mta upu. O ni vaenga na oto mai e tonu o le mta upu le nei e winga i le malo o le tua. O te fia whaita wina la ni nai mta upu e whai ma te imuanga o le tātou mta upu. So we're going to talk about the kingdom of God. But it's good to talk about the kingdom of God because it will reveal to us that we are living in such a world that is contain two kingdoms, and also this is the very important teaching of the Bible, the fundamental doctrine of the Bible. Because this is the theme or the central of the coming of our Lord Jesus Christ as a Messiah. This is the central theme. The autu, o le autu po le tau e peo no tau. E mana umia lalo tatu tala noa, it is vital to talk about it. Why? Because it will reveal so many good things regarding what are we doing in this life. And where do we belong? And where we are going to? Le autu ma le tau o le tātou no nofo i le nei langi. Au whea fo i lea tātou te a ngai ia ngai lumanai. E toru la vaenga, as I said, toru vaenga tāua e kawa i le tātou mta upu ato e misila. O le vaenga e whātatau i le malo le tua. The past, the present, and the future of the kingdom of God. Ai wala ni ngalo a tatu tala noa le ni fia winga le malo le tua.
O le a tātou tala noa ai fo'i ma whaatusa le mālo le atua. A ngai I lesi mālo o lo iai I le teimi le nei. O le mālo lea o Satani. La tātou wha maina la ma compare ia ma whai ia se whaatusa ina ma le tāhua tele o vahenga e pei o le o me te tau na whai le tangata e ma whai ai o nā alu ese mai lesi mālo ai ulu whale atu lesi mālo o a me mana o mia e le tangata ola o lo iai le lalolangi le nei e ma whai o na ulu whale atu I le mālo o le atua. A o a fo'i winga, o a fo'i ia mo meo ethics, mo meo winga, ma walulunga ma winga, e te tau o na ola ai le tangata o le mālo le atua. Ma le tua ngā o langa na ola ai I le mālo le pongsa, po le mālo sa tani luinga, o le mātango fi. A o tātou tala noa, e wha mālamalama mai ai tātou, le tā ua tele, o le ese senga o mālo ne e lua. Ia ai po fea fo I le mea o lo iai nei mālo e lua. O nei mālo o lo wha o fiofi I to tonu o le isi lalolangi. A o le a tātou o iai le wha mālamalama ina. O le vaenga le na, o le mālo wha nātura, ia ma mālo wha le nganga e lua. Ai o le a tātou whaita wina la le mātai, o le mā reko lona mata upu mua. O lo iai se whai upu au tū lava e se le tāua. Upu lava na tau tala ai Yesu e winga I le mālo. O le mareko lo mta upu mua, o lona whai upu e se fulu ma le lima. O lo iai ni upu whapea. Ua o mai o ona pō. Ua lata mai le mālo o le atua. O upu Ioane le baptiso a e whaatatau I le afio mai o Yesu. E au mai ma introduce mai le mālo lea o le atua. Whamai upu Ioane le baptiso. Ua o mai ona pō. The time is here. Ua lata mai le mālo o le atua. I nā sala mō ia. Matalitonu I le tala le lei. Ana ia o vaenga ia vai mai tātou te wha mālama mai nā tili. Ua o mai ona pō. Ua lata mai nei. Le mālo o le atua. I nā sala mō ia. Matalitonu I le tala le lei. Tau lea upu ia Ioane. O le tau tala Ioane. Ai le I whaalia mai ia ke riso Yesu le teimi o langa ministry o lana a o onga po le whaailoa ina mai o le mālo lonta mai te usanga I tolu. Sa anga lue Yesu wha misiona a mai le tala le lei e winga I le mālo lonta ma. Ona so o tuai lea ma le whainga o lana ngā luenga o le wha o la tanga mō I tātou. A upu ia Ioane e sele mana ia pe a tātou wawa o se whai upu leititi. A o loo kawai. Ia le vaenga a toa lava e a awhia ai. E le ngata e a awhia ai ke riso Yesu. E a awhia ai le lalolangi ang salama le me te tauna whai e le tangata. O le salamo lea. Ai le ngata foi lea. O loo tau mai ai ma le mea e te tauna whai e le tangata e winga I le tala le lei o le mālo lea pe a sau Yesu. O le talia ina lea o le tala le lei. O le mālo. So e manino. It's very clear and obvious. The message of John the Baptist is to inform us. Tau mai le lololangi. Tau le nuu o Israel. E mai sa le nuu o Israel. Sau ia Ioane le Baptiso. Tau atu ia mua whaalongo mai talinga o tangata o le nuu o le atua, o le mālo o le atua I lunga o le whunga ele nei I taimia. Ina ia o lātou loa mai loa le lalolangi uma, wa lata o nā whio mai Yesu. O luinga manino mai I o Yesu, o ia na sau e whaai loa mai. Jesus came to introduce the kingdom
the kingdom of his father. O le malo o lona tama. And straight away, ka umai e Ioane le Baptiso. O le mea e te tau o na whai e le lalolangi lea e tau atu iai le upu mawhailoa atu iai. Tau o le Samoa. Ai whailoa atu ai fo e Ioane. E tau te iloa ma o atu le Samoa ma whai e le tau filifilinga i le me te tau o no tau Samoa ai. Pe a whai tau te whalongo i le tala le leia winga i le malole. E leia sisi me te tau no whai e autou. O le Samoa. Matalia le tupu o le malole. Mai lava lai le taimi na fio mai e Yesu o whaatau nuina ai. Ia nisi vaenga o upu ia Ioane le Baptiso. Whaatau nuina ai na ua fio mai Yesu wa lata mai le malo lo ringa wa lata mai Yesu e mai le upu o le malo ma whaailoa mai. Ai o mai lava la i le taimi nei uso matua wawe. E o mai lava le taimi nei. O lea lava iei lea afianga upu ia Ioane le Baptiso. I say, why? Because the good news is still effective, is still preaching. O na o lea lava e fola lava le tala le leilea. I atu no uma ma le lalo langi pongi sa. I le vala o le vaenga lena o whai atu e nei, o le present kingdom and the future kingdoms, o lea e whai e le vaenga lea o upu ia Ioane le Baptiso. O lea, o le tala le lei, o lea lava e alua le temili nei, i le va lea o le present kingdom, po le teimi na iai Yesu i le lalolangi o ia o le malo, o ia o le tupu o le malo. Se ia o lava i le future kingdom of God, po le teimi e toi a fio mai e Yesu, o lea lava ngā ioi a le tala le lei, the good news of the kingdom is still proclaiming, o lea lava e fola le tala le lei. Mena mana ia ile mai o le mau lea, tātou te iloa ai ma te le tonu. A o tātou te le itala no i le malo i le tuanai. A o tātou malama ma whaata ua mua lama. Le o mai o le malo i le present time. Le taimi na sawa Yesu. O iai le malo i lunga o le funga ele. Se ia o mai a i le taimi le nei. The present kingdom is still moving. O le alava ngā ioi. Ai whatu a whaatau nuu ma fulfill i lona au te lenga. Ina ua fio mai Yesu e whaatu le malo i lunga o le whunga ele. Ma whauru whale lo i ai. Le malo lea e le o vaia mata o tangata o lo a fia o latu o langa i le malosi o le tala le lei a Yesu Keriso. I le taimi le nei. In the now kingdom. I le taimi le nei. Awa e iei ia tustusinga le tele o skola o le tuspa ia. E la tau te teritonu. O tangata Kerisiano, ma le lotu Kerisiano, e teritonu i le whaupunga lea i le me tau o le. The kingdom is here, but still yet to come. O le whaupunga le nai, e se fo le manei o le whai o le whaupunga, a tangata tustusi, ma tangata skola, ma tangata e malama le lei, le whaatatia ina, o le fuafuanga le atua, ma le whaataunu uina e lona alo pelo Yesu, o le vaenga, o le tala le lei, ua whaataunu po ua taunu mai, po ole the presence kingdom of God. Leo o mai lama le taimi nei o lea e atinai. Aisa, e moni lava, awa o lea iai le taimi le nei le malo, e alala le tangata wa afia i le tala le leia le atua, tangata o le malo. A o le fo i el tel tonu ngona o Kerisiano, but still yet to come. A o lea lava e le i o mai le malo.
Aisa, langa o le tātou te le iwa ai tino I fōlinga o le malo. Leanga o le lava e build le domain po o le vaenga o le pulenga po mea o le malo. Leva lava e build. Tangata ia male lolo langi uma I eili teimi e pule eili atua I malo uma o le lalo langi. Aelo I eili tupu. So o le teimi le nei o le build le vaenga o le tino o le malo. But the king is not here. Melal na e manei e tele le whaapunga le, but yet to come. It is here. It is presence. O le o iei le malo o na ua tumu le lalulangi tangata ua li liu. Mai lisi malo le la tatu tal noai. A ngai le malo le tua. Because of the influence of the good news of the kingdom of God. Ona o le matau tia. O le alu o le tala le lei o le malo. I le teimi le nei. A ele te tonu ia I le mea le nā leu te whaitua I le matau tia o le alu o le tala le lei o le malo. Le work o le lava e o maitanga te tonu o le malo. Lono winga. O le matua e le malama lama lama. I malo ne e lua. O le tātou te tala noai. Ma le mea lea e tali tonu i tangata kewisiano. O lo iai lava ni malo. Se lua o lo o fete nai. O malo la I e lua o lo o fete nai. E se fo le tāua pe a tātou va ai ai wa le o fa a tātou ngā le vaenga po le introduction le winga I le malo le tua. A o le fo I e manino mai te tonu o le fionga pa ia le tua. E iei le fete na inga ma le isi malo I le luka o lona mata upo se fulu ma le tasi. A lona vai upo se fulu ma le fitu. O lo sa uno ai la Yesu I le vaenga lea. Fa mala malama mai ai. Le ese senga o malo iei le teimi le. Awane ngalo la utala le fati ato. Le tatu utala no. E lua lava malo fa le nganga. Lua malo fa le nganga. A o lei tutonu o le meta o le malo fa natura malo ye lua. But I will details o lea ke fa malama tili atu le stemi. Au tele mana o ine enu numi. I malo ye lua tu tala no atu ai. A o feo fo ile iai. Yes. E lua malo ye la ufai tau atu e fa malama mai Yesu. A o fea lea iei nei malo. Meta o malo fa le nganga. Spiritual realm. Spiritual kingdom. E lua. Malo fa le nganga. Malo e leo vaia. Le na utau atu o le malo o le tua. Aila malisi malo fa le nganga. O le malo o satan. Falongo la I le conflicts po le fete nai. O malo I e lua. Pa mai Yesu. Ua tuli o ia le temo. Ni ngalanga vesil mele I ono le. O va venga o le malo na fai Yesu. Fa malo lo mai matutuli temo. Ni e falongo. Fai po sumal fa luka sumal tas. Ua tuli e ia le temoni. Ua ngungu foi o ia. Ua alu I fafo le temoni. O na ngana I lea o le ngungu. Ua ofo I lava le moto o tangata. Peitai. O isi o I latou. Ua faiane. O pele se pulo le li o temoni. Ua tuli ai e ia temoni. Upu ia le au fai. Le scoff, my mock. People scoff Jesus. They mock and make fun. And they say, wow. Pauar ka ma faya meia. Ne wo faya Yesu. Nga pele se pulo. E yelo na mana e tutuli e te moni ma fa malo lok ngungu. Fa longo la tari Yesu. Fa mai. Oisi foi. Ua fa o soso. O sa ili mai ia te ia. Se fai longa mai le langi. Pai ai. Tumal fitu. A ua si la fia e ia o lato manatu. Si la fia Yesu manatu. O tangata o lisi malo le e tau tua I mai le matau tia o mea o le malo ke riso malo le tua le ua.
whaalia Iesu ala I venga o le malo, o le mana o le malo, o le pule o le malo. Lena sauma Iesu. Lea foi demonstrate, le whailoi. Ai ngofo na uli ia maku wa ile pule lea ma mei whai Iesu ma le mana o le malo le tua. Ai whai mai, o le pule ma le malo si anga. O le si malo, o ile si malo, le malo pele se pulo. Po o satani. Whai mai la ia lea. A usi le fia ia o lato manatu. O na feta le atu lea, ia te I lato. O malo uma e fe vai ai. Every kingdom that fights amongst themselves. Famai e fa umatia ia, famai they will be destroyed. E fa umatia, le ai ma se malo e koe kau ala ko. E uming tu, e fa vavau. They will never last. They will be demolished. Famai e le ma se malo fe vai ai. E a foi o famai o malo uma fe vai e fa uma tia ia e fa pena foi se a inga fe vai ai e malaia lea a famai sual val a fai foi e fe vai ai satani malona malo pe fa pe fe e ona tu mau o lona malo. How can Satan's kingdom established and abide forever and last for good? Fa mai fa fe la le malo satani e fe vai ai. Ona tu mau. Fa mai awa o to fai mai o pele se pulo e tuliai e au o te moni. A fai o pele se pulo e tuliai e au o te moni. O te moni ia. Po o ai e tuli ai te moni. E a o tou whanau. Ia o man tau lia fo. O lea nganga lea e oso I. E o lenga ta o mai o nganga leanga, o ngungu, o mai wha te moni. A wha mai Iesu, a whaila o koe ngofoa pele se pulo ia o le sifi o le malo satani matue against ia nganga leanga. Lono winga o koe fusu ala ko. Fa mai leo Iesu. A fai kau e fusu la uli ia. Lono winga ele o se malo e tuma. Wesa la ua koe fa leanga e pele se pulo ia. Ana nganga leanga. No. A fa mai Iesu. O te pule I lisi malo. A o lea wahaya atu la upule. E fa umatia I le malosi o le pule a le tau malo. Tau malo le pongsa. Tau malo fe vavaya. But now I interfere. I came over and destroy your power. So lo no vingala. No. E leo se nganga o pele se pulo lea e fai ai au meia. Le ai. O le nganga o pele se pulo, e le ai sona malo si anga na te whai ai mea, ai wana o au. O le ua watu te tonu o le tau malo, ma whai ai mea ia tau te ofo ai. Mai lor suma leiva. A whai o pele se pulo e tuli ai e au o te moni. Po o ai e tuli ai te moni e a o tau whanau. O lea, e fai ai I lātou ma wha masino I a te outou. So now, we have the scriptures to reveal the two kingdoms that will never go along. Lewa mai, wha maonia mai I e Yesu e lua lava malo o loo iai I to tonu o le lalo langi le nei tātou te iai. E le whea alofani. Sa au ta ua, o som tua whawhine, ia malone e lua whaale nganga. A o nei malo e lua,
o loo i to tonu o se malo e vaai e mata. O malo ne e lua o loo i to tonu o le malo e taua o le malo faa le natura, the natural world. O lona winga ile tangata e pe o e ma. E lua i tu ai ngā lalo langi o loo e mawai. Mawai. Ne monia. E lua. So ngata e lua. O le me tau o le lalo langi fa natura. Fa le natura. Ma le me tau o le lalo langi fa le nganga. O le lalo langi fa natura. E mawhai ona, iei me nei, o me mawhai ona vaai. O me mawhai ona e langona ina. Mawhai na e pa iai things that you can feel. Mawhai na e whaalongo iai. Mawhai fo ona e tofo ai, e a fia ai mo meo senses e lima. Whaalongona fo i o le tangata. I le natural world le tātou te iai. So tangata lava it belongs, e iei se malo. Foi lea e fai maona nuu po lona malo, po lona tangata nuu. Pe o tātou o tangata nuu o Samoa. So it belongs to the country that called Samoa. It's the tribes of Samoa o i ngai ka kuki o mai ai. Pe ngā foi Tonga, fa pe ngā foi New Zealand, ka Maoli. Tangata uma e iai le malo faa le natura. O loo iai tu tonu o le nei pāneta tātou te iai, po le continent, o le lalolangi, lea tātou te nanofo ai. Amen. Ai ei foi la ma leisi lalolangi e le mawhai au na misi ai li tangata. E te tau ai ona lua. Ia ni lalolangi e mawhai ona e olai. O le lalolangi wha le natura. Ma le lalolangi wha le anganga. O lalolangi wha le anganga la e lua po o malo e lua. E wha le anganga. Lea na fito au manei an tatu tala noa ai. So one of this kingdom is that where you do belong and I do belong. O se malo o malo ye lua na ufa yetu nei. A ele faya o e matangata nuu o lisi malo falenganga. O lona winga o oe o le tangata nuu o lisi malo falenganga. Ele mawhai ona avea o e matangata nuu o malo faaleanganga umai e lua stemi stasi. It has to be one spiritual realm, spiritual kingdom. E whapena ona e o iai pe o loo e tautua ma e au auna iai i le pulenga. O lona wingala, e maninoa, it's pretty obvious that one of this kingdom that you do belong or I do belong. A le o le malo o le atua. O le malo o Satan. Yes. E o le apostolo Paulo e iai le tino fa le tino e iai fo le tino fa le langi po le tino fa le nganga. Mo molko nito mta upus fulima lono fa upus fast food. E wila ele yo o mai le taimi lea. Au I tātou te loai. One day, sooner or later, we will be transformed into what we call a celestial body. Po le tino fa le langi. E loai. Wa ave ese na mai tātou mai le tino wha natura po le lalolangi langa sala nei tātou te iai. A ua wha o fuina I tātou I le me tau o le tino wha le nganga.
tino whaale langi. Ina ia mawhai e loa ona e ulu whale atu. I le vaenga muli o le malo le o le atua. I le malo ke riso i le afe te usanga o le millennium. Mana aswa te inga leo te vatu atu e loa ai. I upu ala apostolo Paulo. E saoa. E iai le malo whaale. Lalo langi. Le iai le tino le nei. Ai fo i le malo whaale nganga. E whaata ua ai ia isi vaenga o le tangata, o le me tau, o le loto, ma le anganga. Awa nei ngalo, o le tangata. E ilo nei tū whaale tino. Ai fo ilo nei tū whaale anganga. O le tū whaale tino la, o le tātou te ola i le tino le nei. Whaangai oi ai mo meo sense se lima o le tangata. O le vaai, o le whaalongo, o le songisongi, o le pai, o le tofo. O le si tu o le tangata, o le anganga. It's a spirit. O le nuinga, ei foi le malo whaale anganga e mawhai. O na tui nā tu uma i ai, le lango, le submission, ma le loyalty o le tangata, i lona i tu whaale anganga. Amen. Tātou te iloa o le tangata a soifua, so tangata e soifua, e maisa tātou Samoa, e yeilo nei tū whaale tino, e yei fo'olo nei tū whaale nganga. Oro nei tū whaale nganga, lea lai o nālu e tāpuai i lea tua o lea nganga. Manino. Loinga la o le loto o le tangata, po o lou mafau faulea. E fai ei lau filifilinga. Po fea o malo i e lua. E te olai. O lou loto foi. Your heart. Lea fi ai lou mafau. O whaalongona. Mau fai unga. E fai ai au filifilinga tā ua i malo whaalenganga. Ao ina foi e mawhai ai o na e ola i se o langa e pūlea le lei ma malu mai whainga le lalolangi whanatura ina i e ola i se o langa manuia i le tino lea e te ola i le o langa wha le natura lea te vaai ai i wha o so songa ma tofonga ma mea uma, e usu te whai ngā luenga, whai lea mea ma lea mea, whai whaalewe lave, whaale Samoa, whai atu lea mea, whai a lea mea, whai a e waso whanau o sio wainga. Mea uma ana i le malo whaale natura, o mea whai, o mea e whatino, ma mea o leolanga. A o mea e whai le whai unga o le mafau fau, po le loto fo i le tangata. Lea e controllinga mea umalaba. I au whai unga, i au whalongona. E maise. O mawhauwhaunga. E whausi ai lau tangata e ati. Na e ai ele ngata le tū le tino. E whapea foi. Le tū whalenganga. Mea ngai leina manuia lesi tangata le tino. Ai le manuia lesi tangata le tino. Aisa ele leile whao ngā ina o lona mawhauwhau i le lalolangi wha natura. E lo wha putul tupe le lalolangi wha natura. E lo solo ese mwha so songa a le lalolangi wha natura. E loa ola i le society o lo ola isi tangata i tutonu o le lalolangi wha le natura. The natural world. Ne tātou te iai. A ese fo li tā ua. O le tātou vāwa ai le tā ua tele. O le tū. Wha le nganga o le soifuanga o le tangata. Amen. O lo tu sia le tu spa ia. Le aveina e satani o Yesu i le mea maua lunga. I le Mateo. Pinga le Mateo e wha. Whai upo e walu iwa. O lo iei wha so songa na o ia Yesu. A iei upu o lo te utala ai satani
ia Yesu tātou te iloa ai. O le lalolangi le nei. O le lalolangi la fo i fia pule ai Satani ia. Yes, wa tu ia ele atua i pule le lalolangi, uta o le ali o le lalolangi. A olo ia le supreme owner. Le pule sili atu ona maualunga atu nei lo Satani. A ole ai mi mita Satani le pule na tu ia ele atua o ia o le ali o le lalolangi. Ale na fai ia Yesu le fa so songa. Fa mai. Ona fai mai ai leo Satani ia Yesu. O te avatua nei mea uma ia toe, ala tusi i le lalolangi, ala tusi i le malo, ala tusi i lalo Jerusalem, ala tusi i le lalolangi, the natural world. Pamai o te avatua nei mea uma, malo uma, pe a fai e te whapa u, ma e ifo mai ia tau. Ale tali e tu e Yesu, o lo tusia, wana o le atua e te au auna iai. Wana o ia foi e te ifo ma tāpua iai. Wana o ia te ifo iai, wana o ia foi e te au auna iai. Taro sao na upu. Wow. Ia. Ia e tātou lo le lei uso mtua whawhini. O lea tātou te mahu le teimi le nei o le malo, the presence. Ai ele teimi lumanai. Ole a avea ai malo umai e tau le teimini o natural world po malo po le malo le lolagi. Ole a avea uma ma malo le atua. Ole a pu le aina e Yesu. Ina ua uma le alanga whaatolu o lo sau le tuse whaalinga ua pa u Babilonia. Babylon is full. Babylon has fallen. A mai uma lo leo malo i lalo a au Yesu ma pule ai loa au Yesu pe a whaavaina lona malo i le lalo langi nei. Ngā tu sia tu se whaalinga lo mta apa sumaltasi. Mai wa ili fo i lona to fitu angelu o le pu ona iai lea i le langi o leo te tele ua whapea mai o malo o le lalolangi ua avea ma malo o lo tātou alii. Malona ke riso e fai foi o ia matupu e whaavavau lava. Amen. Yalla. Lo inga malo wha le tino uma o loo iai nei le lalolangi. Ai maise malo o loo pule ina pea e tupu ma ai ngā tupu avea ma tai ma whaululunga o pulenga wha le malo. Ma lau ele uma ma territory ma tangata e pule ai ma mea uma. All the dominions on earth will be subject under the authority and the rulership of Jesus Christ. Yeah. Matauri foi la nei taimi o som tu va fine wa fale tino mai tele o le langi le upule ta o le malo wa fale tino moni mai ale wingo le upule malo aisa o tele ia le fa demokrasi o taule ini tupu ai ua pule kapeneta ia ma council ma ni tangata o se laulau se kapeneta ia whainga malo ia po se prime minister le tele o le whatem kalasi le we lo langi a ua mawai maalia tua le vai taimi o me tau o a dynasty o malo ma pulenga a rulership o me mea tau o malo kingdoms. Whate te inga, a mata mai taimi o le tuspa ia e pei o le malo o papelu, lena muliane, lena amataina ni marota, le malo mua o le lololangi, o le tupu mua le nao le lololangi, o ia lea sa avea ma tangata na amataina le malo. Anyway,
Te umona utala no atu le ele tupu mua na ye lo langi muli pa ai stemi. Ele o ni marota le tupu mua ele lo langi. Ai te lo o atamu. O atamu le tupu mua le atua na tuu lunga lo langi ne si o ye stemi. A o malo ia sa tino mai ai le ta o le upu le o le malo. Pela o le malo Papelonia. Malo ai kupito. O le malo o Eleni. Malo Persia mametai. Malo Roma. Awa o le winga tonua o le melne tau o le malo. O le tupu. E tasi a le tupu. Tasi le authority. E na te pule aina mai le lona nofo ali. Ia le malo atoa me uma. Le system na le langi sa e hierarchy po le whaatumtumunga tasi le tangata. Ia e pule o maila na pule. I mea uma lava e pulea e lona malo. Salo se whate te inga lata mai. E le la vea toi ma Samoa i vaenga o le malo le tupu o Peletania. Me tonua ngata o le malo. Awal me moni ala ufati ato te lo petel tonu la utala le ufati ato. Atatu wo le Loloto le upule o le kingdom o Samoa ele o se malo. New Zealand ele o se malo. It's a country. O le atunu. Ia ai ono o lea ua. Leivai taimi e pe ua. Ua foilele ua whaingoa o le malo Samoa, o le malo New Zealand, o le malo. Ai ao i le upu le ta o le malo. It belongs to God. O le upu le kingdom. E whaatatau, it's all about, kingdom is all about God and his sovereignty above all. I mea uma. Ia, e mataulia la. Ia si whaamama mua toa le wingo le upu le o le malo, the kingdom. Sau mai le upu e leni o le Paseleia. Paseleia means kingdom o lo yeni upu se lua. O upu e lua e tau o le king male dom. King male dom. E lua upu. Kingdom. Na moa e lole le upu. Kingdom. O le winga la le upu lea. The king's domain. O le winga. O le tupu. Malona malo e pule ai. Le upu lea domain po le dominions e ave i le malo. O mea umai laloifo. O le pule al tangata le totas. E le to luangi kupu, e tasi ale tupu. Pe o tupu peltania, e kasi ale tupu. Teimi o e voi o me tau o Emperor Roma, e tasi ale Emperor. Teimi o Farao, tasi ale Farao. Ua poe la e malofa na tu e lo langi nei. Le form, po le ata atoa o le mea e belongs i le atua. O le atua. O ia e pule au i mea uma. He is the king. O le atua. Ia. Matau lea la upu ngea le domain. E whaate tau le tangata totas. Ai o mea umai la luifo o le tangata ne totas. E tasi al tangata e whai mai ele tonu o menei. Ele whai asa kapeneta, ele whai tangata sto lua, ele whai ele masiofo. Ele hai, ngā o le tupu a whai a mea uma. Tasi ale le o le tupu, whai mea uma. Le winga la le taua la le upu lea. O le kingdom. E ese mai la le upu country. Po le atunu. Le la le vea i tātou. O wā akaku o sao e le winga o le upu kingdom. O le winga
nga mali e toa pe aku sfakaikai nga mali e toa le tupula i le taimil nei le ai se kapeneta le ai se temokorasi le ai se si e faisana pule nga le tasi lava le pule. Amen. Salo le tau atangia mai te le lo iai, but I think ele o ato toa fo ile wingo le upu kingdom i Tonga ile malo Tonga isa la vo faila na kapeneta la vo ave i tonu le a o aso ye ila faitau le history o Tonga sa le nei me o kapeneta nga le tasia nga le tupua kingdom of Tonga kasi alta malo e sa le pule ngol me atoa. Amen. Yo fo New Zealand le tatu te no foi. This is not a kingdom, this is a country. O le atunu ai le o se malo a le ai fai ngoa o le malo ai sa ia langa o le o fai le pulenga le rulership I rule e le kapeneta ai ai lo lantu te tai ela no mona e fa ta u atul mene lenga e tasia le kingdom o le autua o le upune o le kingdom e refer i le atua tasi le tupu tasi le lalolangi e pule au i le atua au te lono fira ngalo le atua e au mailo na malo mai le langi e au mai i le lalolangi le nei. God did want to extend his kingdom in heaven i le lalolangi le nei tatu te iai. Ya, ai te matauria la. Ya la u tal no atu nga tabu a ele agree ai ia. Fai mai la ia leo sau ko mingi peke viri mai. Ai ei lo tel tonunga. Na fina ngalo le atua. E au mai lona ma lo. Ile langi. E au mai ile lalolangi le nei. O ia faia le lalolangi le fuafuanga na ia tuu iai le lalolangi mua le tangata mua te lo ia atamu o le ata atoa atamu i lau waa iai ma lau suso iai o ia o le kingship o ia o le tupu mua le ale atua na tuu le fungai le nei o le authority, o le rulership, o mea lava i lunga o le funga i lele nei. Na tuu ia a tamu e pule ai, ngalela o nga release atu e le atua, lana pule fa tupu au. E avatu i lana ulua i tangata. Te lo le ata atoa a tamu, o le ata o le kingship. O ia e manui ai, tangata uma o le atu tupu mai a te ia. Mela le lena o mai le apostolo Paulo. E iei le atamu mua. Ai ei fo i le atamu lona lua. Ne ei le mua le kolnito lona mtau po suma le lima. Fai po e fa suma le lima. There is a first Adam and there is a second Adam. Ele ai mani mea ile tu faale na turu e tu sai atamu mai Yesu. Lei se mea. Anga ele i whana wina e Yesu ia ni tangata. E peo atamu nei e whana wina tangata. Ai tasi ale mea u te rona wha tusa ia i atamu o ye Paulo i lana awa onga mana upu le atamu i etena ma Yesu Keriso fa mai o le atamu lona lua. Tasi ale mea. Ona o leitu pule, leitu tupu, le kingship o le authority. Le ana fai mai ai ia le aonga le apostolo Paulo, ia Kornito. O le atamu mua, na pau. O le tupu mua, na tu atu ele pule, ai pau. Anga sala loa, ma leia loa, le humanity. Ai wasau nia e le atua, le isi tupu.
le isi pule po le si tangata a o lona lava a tali pele to tasi. Aisea, wale to mwhaiang to e su e sis tangata e le isiang sala I lungol funga le faa ua le rulership le tuan mana o mai lungol funga le. Mule hai asis, le mwhai. E o ai isa ako saka u whai el tau langa, canso le tua mai le mamoya isa, le masisia, tasia le tangata le. O fina ngalo le tua ina ia au mai e faa wina le awala lea na fina ngalo i le tua. O sana tupu, o sana tai, o sana pule, e faa wina lo na malo I lunga o funga ele. Lea na awina mai e Yesu. So fai tau atua upu ia la apostolo Paulo langai. Ese le, pe atango ngi fai tau musu su e ai. E saoa. O le atamu mua, ma le atamu lona lua. Ia. A le tatu te iloa, o le atamu mua. O ia o le tangata sa fanfanau. Ai le ngata lea o ia o le tangata. O ia o le tupu na watu e le pule. Fanfanau ai. Fa tupu alo na malo I tangata. Fa tupu lo na malo I le mamalu mo le tamau ainga. I le manuia I le fa toanga ma pule mea uma. Ma nofo ma fa ingoa mea uma. I le ingoa e manao iai. Wawai e ke leo le pule le ngawe le tua ia atang. Ai avatu e fia poto atang. Ai avatu e fa vale valea vane lau fa vale valea atamu molon to lua. Wale kea I le pule fa tupu. They just ignore the kingship authority nga vatu e le tua. Me extend mai elo na malo mai le langi I le lalo langi. E faa waul me te o le malo e le aise le anga e le ise le lea e le ise anga sala. Ai sau sa tani na palasi mai e masani le lei le malo lai le langi. Ai sau sa tani faa o soso le tupu mua le tua na tuu le lalo langi. Pa uo iloa. O na faa tali ai leo le lalo langi ai mise o le atua. Po le ase taimi o le ato e sau e si tupu e to e so ma to e au mai ma to e introduce mai lona malo I le lalo langi. O le malo e sao I le tangata e I le mele sa I mua atamu mo eva I le meta o le ai innocent meta o le ai se ang sala. Le ai se me to e ele le ai. A o le mela le o tupu le atamu lona lua. O Yesu ke riso lea. O ia faya I le tongiola. Ai tuulo o male ava noa I le tangata le o pau. Ono atamu. O le awala e te sao ila I tu tonu o le malo lea. I le awala na faya e le tupu lea. Po le mesia len sau. Ai te tau na e salamo. Matalia. Le tala le lei. O le malo lea. Lea na fio mai Yesu o le atamu lona lua. E au mai I le lalolangi. Ai wha mua tia Israelu. Ai nofo Israelu mau fiufi. Matapuni e le fia. Mana nao iai lea tala le lei. Maua loa masapaia masapo enu ese lea tātou te manuia I le meta ole. Alofa tu noa. E ala. I le wha o le tanga. Ma le upo le tala le lei. Wa sau nia e le tua. I lana tuspa ia lea tātou te whaitawina. Lea o tātou manuia ai. Wa maila ia leo le mo nito lona mtau po suma le lima. Alona fai po fast full mo le lima le na fai tua ia nei. Na mai ia. E fa pe foi ona tusia. Teoria le tusia ke ne se lua fai po fitu ia tamu. A le fa mai ia Paulo. E fa pe foi ona tusia. Na faia a tamu. Le ulua I tangata matangata ola. Tangata ola. Le ulua I tangata matangata ola. He is supposed to be responsible for the kingship,
the leadership responsible for the creation and the humanity. Abatu yai. Ai whai mai, a ole a tamu muli muli. Ole a nganga whaola o ia. Yes. Why? Because the first one failed. Ona ua pa'u ma le whaataunu uina. Ia le ngā luenga na sau ma le tupu mua mua. Oi, o atamu, ngeu kako whapenge iai. Ale manei ia upu na whetala iai. Ia na sau no ai le apostolo o Peteru, o se tasi o tangata i longa o so o Yesu, na tuu ia Yesu le ki, whamai ia o ngā Peteru ia na tusi wha apostolo. Whamai o outou foi, o tupu, mau stau langa, o le nuu pa ia. Mai we are kings. Why? Langa o le so tanga le o tātou ma atamu le taimi mua mua o tātou o whanau o tupu. We're supposed to be the descendants of the king. O tātou o tangata na tupunga mai le tupu. Ai peita iani. Na tātou leanga, ona o le leanga, o le mea no i le tupu mua mua. Whamai eila ia leo Peteru. A ua avea I tātou, ua whai I tātou, poe ua tātou toe restore le tātou title lea, po le tātou blessings lea. Ina ua, a le tau mai, na saule a tamulo na lua po ke riso Yesu, au mai leola mo oe maa. Lala me o tupu ia I tātou, ua toe avea I tātou, whamai o le nuu filifilia, o le au ngā tupu langa filifilia, whamai o tupu, maosi tau langa. So our kingship dynasty has been restored. O le tātou tupu anga po o le tātou ngafa whatupu. Lea ua toe maua mai. Ina ua o tātou salamo ma whatuatua ia Yesu Keriso. Lea na sau e whaailo mai. Le tala le lei o le malo ke riso o lona tama. Leo o tātou sapi ai. Ia, e le whamoe moe le a tala atu le tātou leina. Tala noa atua o au te loa le neim tā upu. Salo e mana o mie tātou ni wai aso se ono pe fitu po le sili atu foia. Tātou te tala noa au ili ai li tā ua tele o le neim tā upu. Tātou te leo le tātou te whewai. Au tātou o tangata o le malo sumtu whawhini. Au le visili, au whea le malo. But which one? O le malo le atua, po o le malo sa tani le ai te iai. Pea no whai atu, a le o lesi, a le o lesi. Ai tasi ale me le tātou te wheo iai tutono o malo, nei pea whai ka kouke, le tu mau se malo stasi o malo, nei e lua whale nganga, tasi ale me le iai, o to tonu o le malo wha natura, o le malo ele ngata e mātango fie le creation po fōwhanga ma mena whai e le atua. A o le tumu fo ia ele lea ona o le natura. O le anga sala lea ua ele lea ma leanga ua wha leanga ina ai. Ia le lolangi mātango fie natural world that God has been given to us. But it was filthy. Why? Because of Adam, our first king. Ona o atamu, malana masiofo le matala o Eva. Leana nofo matalia le whaoso songa. Ma whaina o mai. Le masiofo ma le tupu na abatu ie le atua le pule. I mea uma e extend mai ai pe wha umi ma wha te le mai ai le malo wha le nganga o le atua I lunga o le funga ele nei. Ai peita iane, ua wha le ngaina, ona o le wha maua lunga o le tangata na watu I le pule. Amen. Ai, talatu le tātou leina le fiafi,
Ia se me te fia wala mai ai, pe te fia whapopo mai fo le tātou mtaupu nei fiafi. Ia ona e wala mai la ia lea e le tano mera, tolu fitu, tasi lima, iwa tolu. Tolu fitu, tasi lima, iwa tolu. Ia leu sau tātou wala mua, talofa atu, le ngang whalolo, talofa. Talofa poni. Oi talofa, ntonina. Ia. Malo ia te oltina, malo lava le soifu maua, malo foi le lava pale mai foi le fiafi le tātou proclame. Ia, malo foi fa malo si tātou proclame mana ia nei tula le fiafi. Ia, fa malo atu lava. E wili ai lango i lau proclame poni. Tai lava. Malo, ese foi le fa longo le foi proclame ne foi. Yes, ia. Se foi le flavor le fiafi ia. Ai, malo lava. Me fa longo foi pe o. Ese foi le fa longo le mala ile. Pamala malama mainga malo. Le anganga e fa sai le fa dia. No nei mata u foi ta u el nei tula le fiafi. Pa longo si ai manu ia te lava fu fuanga le fiafi poni. Ia le li. Ia foi. E ia lava le tua isa lo fangele tua sang foi tele. Le mau tele la sunga awala va le tino le loto ma pau. Sili le anganga au nai pea. Taila. Pola le upole tua mo ma tu ai mai sia unei. Sia mala malama tili ia fionga le tua. Ia le wala watu le anganga sai ai manuia le fiafi ro fatu poni. Tafte tele lava ia Georgina Antonina. Tai wala mai. Ia paso i fua. Alo fa tele atu ia toi male ainga. Ia so i fua ia, paso fua. Ia, ai vanol tatu leina ba fia wala mai tatu ta upu lo tatu tal no le malo. Ia e visi mai vusi tatu malo sa moi nei mai tau. Sipe o mea ia o le e mai e ngai falinga fo ele tu e fai tau tatu tal no. Tatu va ai visi o malo le nei vai taimi tai. Ai mau pe ana i loe le langi. Ia le o lo fa pe na ona ao sovereignty le na pule me oma. Ia fanu fo ua. Ia se forma se fa fita auli ia ole ngase o malo lo tupu me fo isa mo si tatu tunu at taloia. Talo fo mantu le fono tao. Ia o lo fa pe na ona tuina tuai ia le tulanga o le tulanga la ia me fo lo fa pe na ona anginga mai fo el ne fiafi ia el tulanga si tatu malo ia fa talo fa tu le tatu balau talo lo wava malo fa lo lava poni ja o vilia tuale oi le sa no tina oi lo sofa o tai mali talo fa tai mali ia si o lo fa la sunga fa pe ngainga ia italuai ona o nei eva ma akamo le malole o kupoli vesi o kako o aku umba anga kasi al malo ka ke o an ku mai o le malo o Yesu Kristo o se malo sa o loko ai awang e malo ia ro wano o male ai awang e malo eva ma akam ai ke manga o sawanga al malo Yesu ia wa ele ka ele po fo se li o espaya anga pong ia so umas palaile masulu wa kwai pele ko ka ko ia mako manga onga ia mako volanga ia mako savali le a mi kongo Yesu Kristo ia pe osi o kalango akle ale manga ia sa o ile au sunga ile ungi malongi usila masamboa ia fen malo wa vevesima anga fa ape se malo sa mo wa levanga wa levanga fa ale leile malo ia ale mele ia fa longo wa ile se malo le kuanga malo ka wa bisa ma vevesi ulo buk male ati mali oi ia mali sa nonga mali wa uma vangela susunga fa kai bolo wa va mo tai alo fa tu sto no iptau manuia la le fiaf foi mo la sunga poni ia le lei fa tai te fera ile va ya so fa se fua te mali talo fa lista to la talo fa la ma poni ia check ia o te le da vidi mai ia la
Ya, sa no malo Jake. Ya, le kamang yo pale de usuko sangaro sifu. Ele fixa furu kwa ongo. O ko no ngon me le o me kwa ai. Ai que era fora ko foi ga ka que le viso. E ele tua. Ya, viene hasta tua ni wala go fa ya. Ai o faço ni via fiel na la fa kai. Ni kai o fi ho ie. Ko la na pe ya isso foi ação foi de pastor mas foi uma lá de hoje a mim que foi eu oi quando eu fui lá o que ele já com o lo que sai de ação foi ele mudou na vai e foi de estava já o foi para para por aí para o carro por isso esse foi uma aí foi ele eu tá um bom foi limpa esse ya esse foi da manhã esse foi da manhã foi tá com e ngai bela e que ngai bisi de fato como eu falo longo falei mas tá com eu me caiu na e da foi no foi como falo longo foi a caída era foi a forma coisa aí e eu de lembrar na ngai de fasta de o tonga foi do sei por so ka pena taila tem uma faço mas foi ange so koi se forma do tem nga ko vi ele de ko ka ko onga de onga ele mo ko kai pon tai te tele la tai a tole uso lang o mai lo fa tele atu na o mau foi na lo na Eso foi aqui e estou fazendo God bless manuia ei fase foi Jacobo mo tanto a manoa malau mai pe ai fia malau mai ngal tanto mta upu e le foi fiafi patalo foi tanto malau talofa se uso pasta poni o talofa o petewi o pida o pida e manguia fa fekai fa manguia kula o suma o ka usanga o soifua pasta sa wa fo o sa mo kua le ai o nga e ka bo wa se ora ku sa so e fai ska pa kiu ya le na ma ko pese la saben que mi le ola ma ko fura ma singa fo okay mia eu vou ler aí tele Mai pela mengi po. Ia faftai. Elo fatu talo mo Samoa. Ia. Manguia po. Ia fa ia okay faftai fase vo pida. Ma faftai mo ewa sa fanga mal tanto proclame mo mai fui valau ia. Mo la vala no le fiafi. Selma nei ole foi le lo tulanga pe tato ma ai il tau ole menge ole King's Domain le no foi tu ai le wingo lo kingdom awa ale ai se malo e tu sa pole ale kau ol tup sa pole ale mau ol tup ale so na malo ele o se malo le na me ya pe ei foi tanga tole malo ia ima le domain wa tele mea totino ma a seta le malo a ele se tupu ia e leo se malo fo le na mea o lono winga o le mea o le malo me le ntatu tala noai ele ngangana le na o fai atu ane nei o le tatu wa ai le tatu tel tonunga le teimile nei o le malo le tua o lo o iai ai le o iai fo. It's here, but it's yet to come. Ai sa o le o iai le malo e le o vaia. Po tangata. Ai son fa lave le sa tupu. Lai le langil tupu. Talofa, tatu valau. Talofa lava. Malo se fola suba. Talofa lava. Oi le sa no. Lulua. Talofa le lua. Malo se fo mau sa no mo lo. Ya munguelo se fola suba. Tai lava.
Ia ole malo le kau bangi kako. Ia pia o ke le usi malo a. Ia. Malo fanga kula pia sua le koko male a. Ia. Kai pia fele fa petsu ngal malo le o falenga. Ia. Ele I whaingo whianga sua Mana i te. Sa ili for koko. Yesu. O ka ko di funga le whaing ka funga. Le whaingo whiela le sa ili ngor. O malo le o falenga ngau kako. Le ngai wanga ko ku mang malo mai. Ia ma mai ro fu on mang malo ia ma kala mai ro le wango mo kako. Mali elo. Ia funga le se ala e fia sau le malo le o le ri ia ke de le wango. Mana ia. E pawan me luka dia mai o le nga ka penga ingar malo mo ko le ngo suafa. Ia ma wala vai nga me fai ka ko ia le malo le o sa ia le ri au la vai le malo fa nga pula I ke foi te le ka ko ia lango le malo a ali le ruai ia te talo mo si tatu malo Samoa se fono taiao yo e tau te le tatu tangata nu yo e fa te le lava fa te mo lo bala mai mai venga ni vesi e manguia kelele por calame lo sunga tai toi felo ile vai aso so foi mo le tai a se fo ya na mo le no bala mai pa talo fal bala talo ya toi te fai mai la tau tele ele aise me ta o se malo there is no such thing as a kingdom pe ale yai umame ye lua ole tupu ia mal me fa ela no pulenga o le malo talofa tatu bala talofa ai le sa no va mol ole au talofa le au malo la por se fo mo le au kalolo oi malo e te o luso ia sa no moi lo malo e lo sunga le fa venga le pala e au fo nge fiafi wa sui fo fa longo male mai ka waku wa ngai le fa mkala mai ngi me malo ka kele mamla mat ia nga pese fa mai mama o le malo ia pe adewa mangi fo de makore vai ila makama ya kama eva ia e akam mua e sau la akam longa lua ngo wa fio mai su ko ngiolam ma liela aloi fai ngal kama akamu malanga mai e wa pe ngaren ka ko fa pe ai ia sa le ia malo mo de ku fa kai kede lo sunga ile aso vai aso mare vai aso ile mau lo fo pe de ku lo sunga wal for ngola nga fio pa ia tailo mo nga ku kede ko mo mal mai ia fa mal nga lo sunga tailo ia nga wo fa lo nga ku fa mangia ko ka fo lo so fo poni tai a mangia le ko lo so fo sa fa pa we ke ma ko ya ke ale o ke ma ko ya fa se pti stemi a kalolo yo ya lo fangia le ko lo por kala me ngai po a ba ya mo au muri au le li wala il fale fa ka di marki ngare ai nga mal fa nga ya vi ya la nga fio fa vau tai ya ka ko sa nga fo mo le se ko la so lu ngai fo le fu ya ya a makai fa fu lu ngai ko sang ya ya alo fa ku poni ya ko mal far ku mal fa nga apte tele la va to le uso le au familia le to ya to me la inga to fela le va yaso ya so fo ya se fo ya te lo o me fo il fai un tato por clame to le o le stato balau ya ai woni ngalo ya tato pese e pu ele sa to pu el pese le si pese el fa le so barile le teatro nei ya o le tau ya male leo vane lo fa fungang ya le la pu e tai au le si pese lo tolu le fa ya talo mai vai tato pese na ya il temi le lungo le YouTube taipa le ngo poni fonoti ya e lua tato pese nei ya o lau omi vo ia so swani vo e mo ai nai pese ne awal ta pe nei no le pese wa fa penale
Whainga fo i o le fo i vaenga wo i te mi lei o lau so soani lea ia mai tango e subscribes. Ai whaafte tele lava i le langolongo mai. I vaenga e se su mai maisel tātou Paul Klame. E le nei e fiafi na whai u se te talo. Le tuae lo mātou tamā. Ia vi ia lava lo swafa e whaamavau. Ia whaamanuina pēr lo swafa. Ia sa uma lo mātou wola. Mātou whaafte iatu ono oe o le tupu ao o me uma lava. Oe o le tua e o le fōwhanga mau ngā luenga mamana. E pule ao oe. Awa o le langi o lo no whali. A o le loro langi o le me tua i o ao. E te pule ao i me uma. E maise o le tangata o lana e whaia. No mea mātou te whaafte i atu ai mau mātou whape atu. E vi i alava lo swafa. Whaafte i lo upu. Mātou whaalongolongo i fo i le tua le tāua. O lo mā lo. E maise o le mātou vava i atu. E le vaenga muli o lo mā lo i lungo le whunga ele ele. Mātou te fia sau whanga i ai. E le mā lo pe a fio mai e su lo mātou li. Mātou walau atu le tua i e whamria i au tangata le nei po. Mai se fo i whainga mā lo longa. Ia ma fuafuanga fo o le aso tae au ma le nei vai aso i tūte mga luenga ma onga nei mātou whanau. Ia i au manuia i au tangata umalawa. Mātou te manatua le mātou talo si o mātou mā lo Samoa. Mauna whainga mā lo. Mai se e o le pālemene o lo whenga i pēr ma whon tanga i le nei vai tau. Te talo matu ina atu i ato e si atu lo mātou mana onga i ato le nei fiafi. A watu o taitai. Wha mole mole se e angle leima e so soani whainga whilwhilinga. Me uma o lo whape nā o na talano ina ma whiwhaso ai. Ma whifuli sai ai le tua o whainga ma pulenga e maise o mea uma o lo fuafua i ai mo le aso tae. Alofa le tua. Ia ulfia lo nganga e o te tai. Ina ia whaia lava lo lava fina ngalo. Ai le o le loto o le tangata. Talo i whamanuia i tai tai o si o mātou mālo. Le ao le mālo, maise o le palimia ma kapeneta. Ia ma i lato uma whaipule a maise fōi o tai tai o tunuu. O alala whanga te tasi. Si o mātou tunuu ai sili e o na mātou tuina atu fōi. Ia te oe le tua. O au auna o whapenao na launga ina ma whaia le ngā luenga o le tausia o lafu ma moe. Whamanuia i si o mātou tunuu Samoa. Whamanuia i tangata lau tele. Whamanuia ma whatau mamao mai mala whanātura. Lo mātou te talo. Ia whamanuia i si o mātou tunuu Samoa. Mai se foi o tangata anu o loo no nofo mau i so se tunuu o le laulangi. Whamanuia si o mātou tunuu Samoa. Whamanuia le tua e ai lato o lo mātou mafuta pēr malangolangoina le nei Paul Klame lo mātou tama. Ia iai o manuia iai lato. Uma, lo mātou talo ne e fiafi. Leo ina matausi mataita iatu lo mātou ola. E le nei po pēr fo iatu i ainga. Ia tele sovi inga lo mātou. Tua whamangalo so mātou se se. Ai tu mau iatu e le vi inga ma le whamanu ma le whanei tanga. Le tua le tama nei oso umai o lava i le whavavau. Whavavau. Amen. Ia. Tātou Paul Klame fo na liva i aso Samoa. E le whamo moe o le a tātou to e whtapa i fo i le vai aso fau le temi masani. Ia e le asunga fua le tālu walu le tātou Paul Klame o le tutu le Upega ile Loloto. A mo le nei fiafi. Ia o la auto auna nei o ponifonati. Wha soi fuia mo le nei temi. God bless you all.